Okay, ndabaramukije kandi nibaze ko mwese mumerewe neza. So muri make rero habaye abantu batatu. Haba Imbeba, haba Ingwe, haba n'Intare. Ibyo bintu bitatu byose byaba mu ishamba rimwe. Umunsi umwe Imbeba niho yegereye Ingwe. Irabwira Nyangwe, irabwira ati sha, ati wewe, ati mbe waruzi yuko ubwatsi bwirabura? Ati waruzi ko ubwatsi bwirabura? Ingwe nayo irinamura ivuga ati oya, toyo ubwatsi bwirabura kweri mutama. Ati ubwatsi busa n'urwatsi rubisi, arivyo twita mu kinofunofu green. Ati no, ubwatsi buri green. Biravuga to yawe ati reka kubesha ati kandi wowe amawigira ubuko umunyabwenge wangwe we ati uva wigira umunyabwenge ati bino bintu jewe turabipfa ati ubwatsi burirabura. Niho rero byabuze yuko umwe yotora inyishu n'uwundi atora inyishu umwe yemera. Nyambe bashi yinamura avuga ati no jere uzi n'inkuru kuva wambeshe ni kera runo rubanza tugira turutware imbere y'abagabo kandi tuca tugenda ku mwami w'ishamba ari we Ntare. Ingwe iraraba Nyambeba iravuga ati oya, ati nta kibazo, ati ko aribyo ugombye, ati reka tugende barudushira. Mari Nyambeba na Yangwe biragenda birashika imbere y'umwami w'ishamba ari yo Ntare. Imbeba n'amajambo menshi ikiratangura kuvuga ati ati Ntare ati je n'ukuri kw'Imana no mugabo Ngwe ati kuva yamboneye abesha avuga abesha ibintu ati jewe ngo muno munsi uducira urubanza. Intare ivuga ati no ivyo namwe mufana ibigara ati mbwira histoire mbwira inkuru ingene bimeze. Nyambeba niho yinamura ikibwira ya Ntare ati jewe twahariye ati twapfuye iki? Ati unashima n'ikintu twapfuye sikindi. Ati twapfuye yuko uno mugabo Ngwe avuga neza yuko ubwatsi ngo buri green cyangwa ngo busa n'urwatsi rubisi. Ati oroke ubwatsi bwirabura. Ati none ati ganya kubaho ati sibyo ati ntumve ko jewe mvuga ukuri ko ubwatsi bwirabura. Ingwe Nyantare iratangara. Ati n'urubanza kweri ruragowe. Ivuga ati none ikibwira Nyambeba ati Nyambeba ati none we Nyamba wizeye ko ubwatsi bwirabura? Ati ego nukuri atubwisha ukuri ubwatsi burirabura. Nyambeba kiratari kirasimbira avuga ati nukuri kw'Imana jewe ati je ndatsinze ati kuvaho inongwe yamburije amahoro impendi kanyifatira ati jewe nza natsinda urugamba ati nukuri kw'Imana ubwatsi burirabura. Hama Nyambeba rero kibwira umwami w'ishamba ariyo Ntare ati none kuno mugabo Ngwe yadutakarije umwanya agakubuza amahoro akagutakariza umwanya kandi ariko avuga ibintu by'uburofa kandi azi ko yatsinzwe ati none umuha igihano gike? Nyantare niwe yiyumvira akivuga tuzi rero no mugabo turamuhana gose ati kuko yakoze amakosa atabaho. Nyantare niwe yacitegeka ivuga ati we Wangwe nagutegetse imyaka 5 yuko izohera udasubiye kuvuga mari no shamba no gukorora ntukorore ati no guhina ntuzohine. Nyambeba irasimbagurika kandi avuga ati nukuri kw'Imana jewe ndumugabo ati ndatsinze ndazo ubwenge. Ingwe Yangwe iratangara avuga ati reka mana weje nakoze iki kwera? Ati kweri aje ntibampoye ubusa. Niho Nyambeba yafata urugendo iragenda. Nyambeba igiye yahavuye munyuma rero niho Nyangwe itaradi umva nyine gifisa amadidane niho yabaza ya Ntare ati none gantuze ati nyakubaho ati kwene ngana ubona ko mpoye ubusa ati vugisha ukuri ati ntuzi yuko ubwatsi busa n'urwatsi rubisi muri green mu kinofunofu. Ati none wewe kubera iki umpa igihano nk'iki cyose? Ati igihano ubona ko kwera mboneye. Nyantare irabanza iriyumvira gato nyine yakibwira Nyangwe ati rero ati ngira nkubwire ati igihano cy'imyaka 5 naguhaye ati udasubiye kuvuga ati wowe bibaza yuko cyari igihano gikomeye gose ati ahubwo nakugwa nk'imyaka 10. Ati kubera iki? Ati ntiwibaze yuko naguhanye kubera utari right canke utavuze ukuri. Ateka namba ati wowe ibyo wavuze urazi ko ari ukuri. Ati ego nibyo ubwatsi wavuze ukuri ubwatsi busa n'urwatsi rubisi canke busa na green mu kinofunofu. Atariki cyo naguhane n'igiki? Ati naguhaniye n'ukuntu wantakarije umwanya ukankura mwitiro ukantakariza umwanya wanje nafise ibyo nkora ibintu bya mana byo gucunga rino tongo ryanje
nabo njejwe ukantakariza umwanya ukanzanira ukaza gutakaza umwanya uzana umuntu nk'imbeba mukagira argument mugashwana ku bintu by'uburofa ati wewe uri ingwe je nahavuye je umwami w'ishamba intare ntariho wewe niwe usigarana urupangu niwe usigarana no shamba ati wewe gute ushobora kuba ufise ubwenge bukwiye ukaza guharira n'imbeba ati rero ico gihano naguhaye sinaguhaye igihano kubera utari right canke utavuze ukuri ati naguhaye igihano kubera wagiye guharira n'umuntu adafise ubwenge so muri make rero uwo mugane ico twigisha nuko mu buzima hari igihe bishika atari ngombwa uharire n'abantu hari abantu bamwe badakwiye kuri gutakaza umwanya ngo muraharira ko nubwo mwoharira gute nubwo Imana na Yesu Kristo yorinda garuka ntuzokwigira umutsinda uwo muntu kuko uwo muntu azokwa muri defense misi yose azokoma yumva yuko ibyo avuze ari ukuri so rero nyambo no mugani hari cyo kwigishije canke ukumva ari uko hari uwundi wo kwigisha urazi cyo nca nkusaba subscription share and like kugira ino channel ibandanye isonga imbere iyindi migani myinshi iracaza mugira umunsi mwiza aho muri mwese Imana ibahezagire murakoze cyane. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only